John. Eko yalange ko John em kwar. Ito glo relevant rainin. Em ko pelan makana ya lawan wakare. Jojim totok kaya ngona mala kodem. Chino yenin. Yako olep bilo relevant rainin. Chion relevant maneman. Just per humanal. Mo aja na net pelok programin mo aja na nilalangan regagiyo. Emisi leri jadi kemana kau tu dewan. Kacita nge kom merong judak rude jaran perrajuannya kau tu komayang. Ilo air ne kau tu komayang. Wait pelga udah ne. Kwai bojot kage. Kajang wana malah kau tem net kebel lagu jenin. Eko jenis lihat dengan regaja yar. Nge merong pokotok kalin kau tu deo. Komat.
Raini le mare naran kajaraman sebelum berongol cilu tuane tu jangan jelok ngan ragio cemer Robin tim main mana malam adam kebal lagi ini Umulim si Chojana ko ba peronam chargiya kemangane kamane jiloral balok rainin choniye no mone mai bujo jam karage oy kemudian ko ba to pedron lo hawain and within a jon jaramal labalak ane misi jawa moranya namun malok ya kana jino lajarkan programin anienin kanan bajar jinam kacito gipam kan kajor kan marong am ewe na kuman wini ne joni no amwan imen joni no ai bojo lamun malo lo lajar ke program inan jodi ni lo raini kajaraman nan ko rawro kimna ro jagi chandro na kuno no kan aur ko anienin ilo ko ba to ki namu pendro lo jodi nin और चोनाले नो आनी अपन चमलगाम का मोले लोग ये नो तुम चीज कर बिनो तुम चीज नो चोनानी जो ये रखजराम मन em चोनानी जो करक बिनो तुम चीज कर गम नो दिन बार करक ये नीन ओके मुझे मालूम को बात हो कि पेंड्रोन han मुझे ने जे चराम मनीन independent के मिजाजे हो ये नीन चनकी के ना चिनो han के ना चमलोग लोग के चराम मने हो हम कुमोलवत amen Kumar lagi. Jadi walau tadi lo langaran program mana lagi yo, jadi tak kile, lana dan lero just cakap ya, yo ini net poto menani nan, irot yo lancur lah, malah kot. MC ya wa olip cich e baat ko moy kigi jala ga wa ne la rig jila ga moda da ka mola la ni gen chori no man cholo pur be alang ne kona kana no we jaba pur ai ka molol ani gen ni naman Kirim kau tu jauh lebih. Kalau pada ikan, kalau kirim kau tu jangan acting perjalanan awar. Perijin, honorable Chief Yakabua. Kanan berkele speaker Arut, speaker Kerry. All men pamle choir. Rudurena rilo, keno jawab. Parliament Rudora Rilo local government or Virgin Roar chapter. Iskele diplomat koreo excellency kau tu je. Regagi incemer. Mau lebih roj kujujar ko bado calo bermain alang ini lukunin katur magajinin kanono. Oh ini kemelang lagi tu kali kakak. Ayo lewat kile udah jilotan le rojo. Cina megar. Cilingan tu kebayin kanono ilotan. Muka molo le ngana karin pe dei jene ngan ko batok. Kana colongan ber ngana ke cember ngun ko batok. Aga awle benan kajaraman nan ko ramman iloar ko batok yini ngana ro kajaraman wain. Ngan pero meni jayo mawle ben pimewan ilo emisi baranot awle berjar baru matan cuman cara mana alap cuman cara mana ada barak jabli kun cara ne Jakarta yo kona ne Jakarta mana tu ujian lawan nanin kejar aman kan cuman cara mana me ada barak impo yang or cabro tu wai win ko pembarong cibang ngan ngun malah ko leben cara mana ini kata bargain am iman cikin cara balin arut mauruk
ko kem mananan rongo jagai ci jadi ben ti me wam ilo meno de mi kan ke kata bare chon meno amman tada meno ko mero poto cara amman abai ngai ban kanu jin dukun kono no kono wa kan ke ngai chep chon me bicara gar aga imarangun poto kilo chon meno me ko ba ti jam lagi yagu em chon meno igar ka ki pen rojo jama mero mem jan modal ko jen gech nako agar ko no ngani ba ko jala ge ilo chon tren yagu elang raja lamana bangai ko jala ta rang rang ego ti mera mani win ang ko magata ta ego ti mera mani win ngain ko no ngani ko meno sigra de wen on marungun wini lo kata barwa mudem ji mingar batayo marba ngok ko jala karak raster rewa laina wo emai tamak ba ilo bar awleben kata barwan management awan agar emisi agar ridore tak belana tago ini jun malak kata barwan wen marung kajara mana ilengkin yang mon malak em junin arkar godok ilo laina winan kin kejaraman dengan ilo charbal ginair em kan menin cara manija kaya kapti meam bodo and utilities anan lewa jangan gom cuan kejaraman alap em kamulo lani jika naga cuanin kita mak berpalan bis go kin lani dukunin yun malo charbalin em kamana wa alben ecem mejeru inot akal ben mejeroin majalin en marungun gia kamon nani ilo adan wai maram kumol dada kanin bedejina ani kiramat kumol rot dalan nana jana roma jabe ke karuo ana jado jan local government awan ailingin Maryland check pada biju minute ana kita ko dem Robertson at council women Nelani Ackley Alep Jayun kamolol kan chon rana mani mai bojoj jala galo lan gar wigin alukun wat ar jere dore dam luana mallang rainin kan gai karagam pelayanan anit alba mananai lo relevant rainin bai imarong itu kum kunono gichen mereo ar an mejeroin imota tanya na ni wan malang ginan kele proyek no areo per rainin le rojo mi rojo roar anai lengin ala be wanijin mogain ala baba john imrom raja meron ko ba to gilo relevant rainin colok an mero per baca meron ko ba to per rainin ak percon wai ne eje mo cicit buin meron ko no bay mulgain eno da mi jalai jine kaman lo yon mulgain imarong ide bujin konono ilo relevant rain tin mananam kamolol management on MEC kuyangin ko joji par ko bay pendron lo elegan relevant rainin in kajaraman ng wine kajalaga kajaramanin ibar chon charama la mangan kajar mejin majal i kamolol gan wan mamakin pajalaga ni tibang ecep ko jodi on mejeroin agar mejero nugur matar ilo ailong golgin then local government an mejero kem kanan kolongan management an MEC kem mana nan cibang kum im sabot kum lo alap ay ko jugo me chene jay bujin charbali penro ne no chona ailing imeninot kum kani jono mol kanami gar kele kem jang local government no komol tata
Moel Council women nelani actually. Jadi walang takot ilo lagaragin program inar chene net padagan ragagan nana jan national government akiyo kiap tuni armijin majal training. Net kele acting president and minister Chiba Kabua. Jarren meje mai kaji ko manja ja mejan ret em kabel lal chiri wa moda yawa ko mo jaw ne alba manana en ko ba to ile programin moda ina ba chiri ile dan government minister ro ile dan president Wadada Leochon Yago Menen kan kajuju yani Iganan molol ragi cemer kencaro an cekonan ekarangan karagin meuri ekarangan mandeo ares nan pranal begini Kilaim kamolol speaker yaar pe menga yala ban charbal menga ore rogo ai wi tari eno ge par perlo utame a ei pangan nga ge jidok man yenin kamurar to penron yar kai wa ni wa ko ngai chije mu wi pam to speaker ko ge mol boy Parko ba to gipen train traversing manar kamol ge or jon wa win every man me jar kiye nan kile kaude jar me je me represent Kenya and Australia mar me je ambassador on Australia ambassador Brett was a young ambassador to Parchonin Kagal ever blew back age to project the Goblin Elevator Boober Chichablu. Nangia Barano Kile member on board of director on MEC go by the general manager and staff on general manager odai pa wadan rami izin board member or virgin mina jinojan karayo me magodi lopoto member joya no dialog yang nang komarong yang komarong juda ka juda pe man member John January Ganton you wana kat jambak parton me jam chirik और गए इनकी जब जाने Jolapur Vice Chairman and board on MEC Senator Hiroji Yamamura. Check Kapsavian Gran Kachiri Bear and Kajuta Bear. Check Engineer on Allah Lala Charam Steve Wakefield. पर कजी दबे Robert ligao John में पर advisor ngन चैनल में नहीं जाएगी चैन खाने में गए यंगी है अगर चिल्लुआ तो ना यार जारे तो आज जोला पर इग्रान कजनोला पर John आर्मी जो में चचाई पर कले रो यार
ilo leadership an Marjorie John yan member ilo cabinet Minister Wilbur Aini ngiya kode ga mul pe kejero ini ji ben parainot kele kejambak orang jangin tagada yaar me ngai ji turun le lani karai penen ni ji parainot kamole councilwoman lani kan nane wa kanam gar otta kanam gar ko ba do lo yini aur jola peran parchone cabinet member ibar belum kana nana meja haginan perkejano lage em kamol bar percari itu Minister Oda yang iligan speaker enam berjon renyanolak ilo leadership Senator John Jan Namri yang itu tidur ambassador ana Australia Senator Secretary ya boy awal beru Jala kadang-kadang dengan cerbal ke, island step, jangan hobi jangan energy, perkubat tu je. Melang per step an jack jonu jam, digawe jalur jaga program an kan we aga ke, common development. Apa ingnan lukun kanyana John kamolol le jaga na par eliji ingnan kamol alban karar lur jaga yeni bayan John yeno ai bojo dojak pemjang karar ni lo teu ngam kap rojo pemkari ke mall Kawat dala John cibi यार कब तो किया इगनान ले आओ जिलो जोन प बना दो जब चीज मैंने है ना इबार आग जोन प बना दो इन चरबलिन ये लो रोड थाउजेंड रंगो लो कई चीजें तो कब मैंने रही नहीं ये लो कोई लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर Kuila ko iman tada. Kemjang arjino kajidigin management. Yamba jaga ewi abang kay naam rolab tada. Eja chirim gij kar kajidigin ngane. Ha wagawane ba. Ewa mino yala ba giyo tu bugaga bola khan ngan kuajalan. Jadian ngan eniga chilu ay gui pardal fiul ngani wajja chalo gap kele emoje wawe nam abredi wawe ni ko beri aguna wana mula Ako injinan wa nalban bet beran ngomong ronjang injinan wa ye kejang kejaram. Manajan emisi ba matana bangko raini na itu bugagi bolak kan ngan ani ge. Emijo laban buganian buk tar revenue janijo kanela ibai kan ngai jai gu chata wa ko jong chata ki wa ben public work ngai la bello ko de an public work tala ba je ben ibai amman pagwan I priority yung manam kaya bel wana MP majoro pagkan ngai kaya ngai bolok kan ngan
managing chairman ye bijay pagkan nga chet par lamna ga aram jirai ko ajle and the management in power plant in iloi bai e par per human telim karo ko eja lor jage ibn ligan me general manager and company in chairman jana then in kajur rona company government log iman government rain rar kago bai ge boran charwali penron ba company an rwajlen ran kada lo John wa an paran kian e wa ar dirm char abangan mang de ilo e ngano draini apa pabanado na abango chunon dada e kan kan em wawen polo boy enta barak men rigla wonan polo iba kanu jelum na iba kamyanga iba lam na ilo pot emigar karang pode an emisi ba chang mo lam na ga abang an emisi management mar me yo kamyangar likun kanoni banis jack changam manager an emisi lukul lam na ga bo goya mana goya na gon channel manager ag cek kamane jon technical team pen perciba emilor rodayun rongolo yar benga wek do jon fuel tanker tima en potokan emo ngai gar pokona ilo mini ba kon lale ba non major ralap em pelenuan ene kang paran muy wa yar ba jalam lang iba ene kang paran ben en par maga jain je bet ani dak pa idolo ga amma na idak na ana em pode em roilan rang lam nang lalle ilu chat pode ba bimi agri ben chan me ja en triba bang man boy en par we men go jede me kanane jala wo biani ga na enemy ene biruran ukani wana ni lagam chap kalluju Baconin pamana ichino ilo jamlangun la 2020 yo ejiga pinge pokotok iba ewi chen kien magun le chen ya jera ya mago aral gu jala report yo ai gu borjon wa pe baddo an baje misi edan power plant em pokotok khan agia la bagarun barjilu power plant ai gu pokola khan menga emen pokola ilo cicit ilo wa me ba fuel tanker em wa oin jabar kataram lag ilbag badlo jon koilak ali karge yor chirik jan aga itamaga boda arbor lelak konan ngan janama kon kaya bari jan ngane pe minin cerban tu min cerban emanong gar lebri jitiga kempiang arpa ya janaj bugot gelen wen parol ama par jon chabda in pa banado in wai ama giya chabda jon eba edan wai in maram emun kemba agia wanar rodan em ngai melo yor pa banado na yoro ibai kel ngai eba edan gar company an na kabon menar barum la kadan in maran iba engan ngai tengah baik cap jono le maram kan ngai kejang kaman power plant iba em boda barrej jaga en maram jabda chiluna eben ngai jito wa bo ore dan ki agia ida ko ro company rar kamane wai em wai yar chigi lo Indonesia मुझे regional कल के हम तो वाली channel manager ये बर report है बा आगे जब double हाले वाई ये बापे रतन नाच तोड़ भी दोगी चाप जब कनगंगे बान leak fuelen अब इन जब
Rojalangan lawajat berana pakingi majal. Ema jonin bar kapelak. Kemema right on. Tapal hal. Ema wai ga lukun secure wai jan all wai majal. MP kwajal dan magolong ebejalak kilin. Edu dak koyelin lawan wai. Wai ngai ebejalak kilin ebal ludak. Eno ngai ara jalagatal. Jonin jarabalar karumiyan wai to gayan gar to ilogar 2000 jamlong 2021 arabal lemal okay le ben tilijek ala relok yengai agi tak umang jalaga wai ar pulike pul lo ngai pa ngai jamno je jan komjang bode jala bode ni baba ibat pakare je yar bul wai gai jita bul bulau to ko ibulan menakai ecap kan ngejuan harta mid majadem tile ak bul jan exhaust system an wai kemengar kanu ji di buk anana to ngai bul tago di jedam naj kamban lukuncar jangan Stevem rabadam cek reje mijalam pongporanya mana terani tak jeta jeta mile tangan kucai jeta mile dan kucai tangan pajalan ye jeda ke pajalan mejago jonian member alugun luru jag kemjangan lamnaga pe en war fuel tank kail ngan army in kwajan Joran nga jabo da waya nga jalan nian kan ya ko par lu jala balap jajana jadalo rual na jon allem emet technical team an MEC ben bodo rar wadare road tank lip we ren pugutak ren we agim pugutak matan project pen lukun mo lage jajalam nange cijuwe jono jagar kamleli ge ay gu wor nen khan jagara nge yagal power plant na ruwajlen ay gu wor nen khan na eme jala jona alam nanga ga aram yin ga yana pod na mi nan pugin karang gumut kamolel pod be rajalam nange awle men charbal ejap chimatan raj completely ngar mangamen jalo burar ak charbal mene alba number yang pe reita kagi tangum julong naija naiya biya jone barai dem yon wai mene puai mene ewa rabangaran bar le dolak kwajalen balle le tak na han kin kang ke mana ngai to agia jon kajidagar itu raba kemudian wana jolak menengan naiya biya parta iba ko kapdatan ni chara naija pagkan nga barjoni igijan manet emi jo ina yola igijan manet ko chara to iduru nani ga nan irojara irilik a kwai gujin bo am kame hai gujin bakar pro poi gimin julak ta ko yawa iba jujem chara ilodan podo chara yanna ha ngare jala bar aitanore kaju dongan ini kejang karcar ini patarin irojo imajero yang ini kwajalin majalin imajero cara yan emingran karang kumo juga fight chairman AR per ilo dan podo MAR kanono ilo dan podo kabilo dan kian lorano roj kejaraman wai Santri roji ar represent kejang lokeni ai kitchen mane do yoga chicha jala ta chich company mane do jo ne chalo do jan mane dini jin em tere la jan em kaji do na check jangar kem jangar address yoga ibad poiner ab dadain one year financing why emi bara yar pai mana ainan bangan komjang kenge gamyang lagi gamyang chala kabala gi mergi em gemi chap kanan
atan kajim ben waste time cecap kanan waste time cecap kanan katar bar John ngayor chani pemma komarong tugo jalan air karol tok tugo de kamolol cek kayano lak kamole cek dijit komarong pelen abangane ay marong uyai giwai awal ben kontrak kamuji cek kori mol kwar kajurgan position in an ABC bukan ngai tari no duagan kajidago walle to mabono no elapan ABC maragan polok fiu ere lak ewe ina pujara gijin aging nane liji kamololo ya ligi jab jane kamololo regiano regayang we me elangalan al ione ilo yan rodin alap dada ilo yan campaign gate okay kum gari gamol chola berbiyar jab kanyin pala Ambassador, I will come and explain what I said. Kamol Acting President and Minister Siva Kagua kendan ko am kiya jana jito ba jantan ronga jake nana lik data meni jito ka jani pen jiwo wani mi chiak meni jayo check chon kam pada ina jo rolo ko jon roro chiri kakari uru pen marungun wana manta kilo angka jor ko jor yon wain ko kare kar chor ya koi ngan kaje barang ien ngai ko bala ko dilo nanin kaudi im nanin klego ken rukuno no roman rugagi iroje militer rek all over mar ko ba do bereng ki railway rainin im iginan bag jirien im kumrar militer kan pb ibn ron ke ini bag cepata juan ngal nemen ngal cepata lalim ngal limungul im ini wat jini poy banata ngal leo yang kum igijen way ngan ko ba la ko leo poy banata ko militer ngal leo dok im iginan ber bag jirien ngan kemile cedian feature kan way ino dan militer ba ar bag jirien ime wor wunin an kar bag jirien an way idongan ailen kinarang pelin minimum mo kata iginan Chinoigin kamolol iminan lela kamolol ngan mo tata ngan poteo ejala kajida iginan lela kamolol ngan minister ngan ale po member romatan kenagay lugun mol jamaron lelak lamalak kinar jamaron lelak plan kinara kajida kinara abe kinar ang rejep sa pode melalagi na kajida kinji lilanganir kum jala kay kajaban wan mal wadum implement minagin ingin ka jid bin rejer war mata nga kajan marong lela juan kabobo yala dengan podo are igijen cepat ako to kailik lawai ejmol military ke Chinonan podin ngar chijat matam menugo chinon tale jalle langanir egichen abang animisi polak kan kwan ngan celuit ngan woche ngan ibai im ilo charabalin melu nauruk emisi pelo mercy wan romelang wairwa meramaram pag fuel gain delivery langan ijogo me chay guji imewor yen kena na abang yel ime jejem barang lolo wa
ak secure wago ba kan gar berpiu ever yen ailengen chilu ibai woche chelu aleng yen kanar panganir ke ragu ration power ak kuner rajat kapolir rajat kuner rajat kapolir rajat kenege irmit fuel ameng ngan aileng ko ije lagun menin emisi colak cino pugu tau yang tala cuni ya ngana narong delivery fuel lagi dengan ailengin cido ngai kono kaki ilo yene me wonen fuel lo lalinar wallang alak nampana ilgun piroran ya tabar 2 million ta yim ewar yen ngai rongan army kono ga rajapa eji muege investment in emisi ar kamane ibu waka ameng nganir air piloan ruiye rojima iye iglir wonen wai tiada kan mereka jadi savvy ngenarang dia je perkala wonen freight ngenarang delivery fuel wareng cemaran kejar bal chain gin ngan kamani improvement go jet ilo power plant yo ilo distribution system areng ino nami yang jelai power plant ke jangan maintain all week uninan kunjar malu week kena jawi kune joan aro engine imeni yang drain nganaran ngani jon yene me engine kel goro ni jodok power plant kel ni judak jadi bar kejar bal saving engine arjep kal lagi per freight nganaran ge improve jadian distribution problem go lo distribution system arang lo mejeroi imunen page ete pe ni munen page ginano karong gumge power plant lo terrain jenga jachino charbal yel guna manair ge charbalum railbun kader ba engine go ren charbala albiyen ye meleng yara anjil gun chalage eleng yan engine kan lo power plant yengol jima yen yer ruguna yu retire digun mo ragui kal bunir ak ikamolo rolo power plant kana er marong maintainim digun lali peranaman kabyo pa ng engine ge ni biro digun pin im je kataro rane me ene tabarak chen yung anara kajuta jon power plant kel iba da mian ministre kwalgalo nidi jalai me mian kanani pin cabinet kage im je bar kamolo ler kana er lo ay gujin me cewek kamane ngan mejeroin igijen tengkoan kajur ino daba ngena karje per idok sapodin jeni pen podin ewan karbor ro tengkil kel an ibayan ilo train ewan ro air tank cibugu tau yang kalan jon akanan nana condition kanan tank kan cek karigi capacity and by 40% melalui rabarong cemarong kanyo jinungol tau jin lawan juan pejijip kanan bain lapor aja renim lama jigio e warjon disaster me cemarong ne wispan ngane tangan ror rakel emisiar jerwalipen ubi jago jet talaguir ubijan national energy office nganar kape jeni jibang nganar wegi jar cola kayak begini ngol tahu jeng talang nganar kodok tengkel kanan ibai ije lagun tengkel kan ewer plan ngan repair tengkuan kayur tengko rom ngajba egundana katijen ngoir emisi kobai ben kayur rejo jagan colak nima buku tahu jeng nganar repair tengkam angene muit tengkan alip tengkel kan muit repair teng morakan ini dia cirbu ngol taujin kalan anibayan ini pello power plant in air ilan labalak capacity air even ikut an emisi ne yatal im pola fuel air lo tereng kami aja pola fuel itu nalip jengor ran nganibayan im kami wai waran yatta gio yo barakin fuel cibu taujin kalan fuel diesel yang elan wai gia biaya kan cara gili jubong ngan pola ngan ibai tempor mat kan ina dapat kami je pola kita nalip congoro congolan limran lo cuan aleng
ngayon muchar palakay kaya kamani lamlagang kamani lo ibayan jejebay giya talangan ibay human yung lalim ran yung anan need yung malak fuel supply security anan ibayan igijen ngibajadian katabarkan why emisi jen bode lugun katabarkan labtada ngana neng cibang rol matare yang nugur yang pamali roare yang lo outer lo island ko ligit medroin ngan kacion lalak kaan ko ilo wanen ko me roman im rodikala kinchongan me lo terrain di jalaga ano lo terrain rala buya kakakin kiat i rala tala jon kalan agam yang lalen ng pao ngemi charbal ka kami kamanilo ano yan marang buya kalan kiat ke bakal konen kalanin medro imu jejala kay jemarong cibang island kain karigala konen kan im lugun katabarani bisi na nganan kar timay jangan lalai gu juan akacium por cibang rolo outer island ni supply gear kan im lalak lo konen ko mer na jamman pengi jejala kay outer island romer jukoilo neighboring island ko irik charbalijan irik jab irik waner awanen murelap yu mineo katabra amyang kamyang kana kaciung cibangir pendrila wanen karila jidu wanen muri lo island ko ligin puai lugun mole nakar to nagaran bijero agi jorong jeni ben lugar mata kay ebar rolangan ibay peten yallagalo arin power plant lo ibay lo kajur wayan lakatal ini taludum angkoy lo maduin power plant lo ibay imgi marom pom fuelan kajujen timay langan power plant mileleni pokoknya to rawa ay imayar fuel ibayan ilo terrain ni pagro rolangan ciluran nganan kajur marong MTG cijinungol taujin araldungol taujin kalanin fuel kena gu jonot wan tanker yang rejar balakaga wa im pamujin timbayan langan tankeran ya tankeran gu rauni enen polangan power plant tamilo power plant e war rolangan open e war plan kami cenigia kamane ini war gia chicken ameng pamay fuel jin timay kajulangan power tankanan kajulo power plant you know dabai luguni gi mangan nilguni magajar balinim why jabai ni bello ibayan human run agani human odawa jadian feature kan why kuminjar reto kelang juan green are chala green lo why amatan minugo me ar pugian bajin wine merong tabardo island gain e warkar chat charbalo go me chani jugo modification go me char ai wiji be ran kamanelo wai pen merong midi safety standard kan juan fuel tanker imen merong kaman ba average nin emisi kamanangan fuel and merong efficient imen merong makajalak yung pipe kayon tege are chala pipe yung tege karmatan kajido ko kamalalangan romerar kamane wai baran ligit pipe kalo yon tege bay in pirural maintaini yung ngayon mo jubur kain leak in pirural loy yung lang jet feature ko why limong ro mida ay doon tarin paling cibuwi cibinungun ne ay doon jangan capacity an tengin why cibuwi cibinungol taujin yung iwa wine elap tata lutri ne marong cibuwi taujin kalan kay why mo kami ang kejar paling me one PII agi why gi ni bug marong ni bug cibuwi cibinungol taujin kalan itu jauh your plan ino dapat ngan develop lagot charabalin kan lo island gul ligin
ilangan emisi plan ngan kacuda tangkel ilo tang fama areng lo mejeroin ngan areng narong store kiat kata bareo boy kajayan barong emisien barong labalakan wia kena poto volume go ralap ikjen kiat peno daren chala ngelap volume kajai wiegi ini tikala wonen unit cost dan an kiajan ini matan minugo kami ani delivery ngan ailingo ligin mejeroin jene bojakin deploy ki jet gas station emisiar wiegi ino taba i matan katta bergi na pungutan gain ngan kajong kamar malak service karigala wonen kan lo other island ajini ini ilang gas station ini bello yibayan ini ilang gas station ini bello wacce ilo de chelut imni ballo island wacce ti ballala arno jini ini bagian jini jiri alugun yamana bay menagin rabergi lo mejeroin imjini bojakin deploy gi lo yino yamakata ibalang jarbalago ched me pulang aja bukan ibalang kabili jalo terenak iginano kuala ke iban karta parak jarbalin nge nakar jab ina emijakar kuala im kile bodo euro yolan arba egu zaman rasta nambo kon win im uninar wini rainin ijmampa eman rastor ar peripem tibanga ilo charwalagin iminan kle enodan kar ko balaglo naning kle kamul ga minister jibe ginan kle rawat im Steve Wakefield pajin jinon ngai jar aral karga jidung wake di main erar charwali pen company me ar kalagum wine chen ran wingan week ngane wine ta bari jeni mingina lalaga nanin kamul ngane roboy ya benar ai boye wire rodin iminugun amman ngin ngara je kincar wala wire ro. So I want to thank Steve and Robert for your hard work and efforts to make this become a reality. Ina kamu le siem pe ini matan army ro mene laban gi biobugin charbale ni lala bore jinin imjini lala nge ejino uwon kolun paran ko pele jini kabukan rejibang ailo tere ni pagero nale charbala kai gijen timai yem lamait ina kamu le alben reservoir ro matailo emisi ale romer charbala power plant ro reservoir distribution maintenance all of the department of budget finance CSR elap tara romer rar ijalagar plan ni rainin imi rar plan ni munaleng pe kajan marang ko ba rainin ito ngajon rane mirgun ai bojot ijalaga ilang jet pole nende temen to jaga ne kamaningan kajan ki relip ai gina kamulu kumiang kinamiang gar kijin mi im kinamiang gar kada kom penai bojot rainin komol ginalaman kain no ko amiang miar company bangai ko miar plani im activity ko miar plani im ijra man boy rastri ngajar wali penlo emisi elwair merelat elwair kijimit elwair kadir ilo charbalagi nair im egabro charbalagi me ke company elaba charbalagi company jaigu company lo emisi ag chonin charbal im tabarak elwan emon ime bang lap ya bollo jon pepanato kilo pepanato kan muran emisi ke emisi gie etana berarti jon tima ngan marong epolakan ngan ligen majalin ligen mejeroin im ngene cimarang charbale planning akat tabarin gie kaya marong epolak kan ngan ailing wujud ligen majalin imlukun yatta na ko yalabanay po emisien marang supplier ngan ailing wujud iligen majalin emisi jebtong podo why impodo kanigin pentan compete iben chabodok jebtong compete in private sector kami aja ba kami ante kacyong supply gear kanan pagam
in supplier an alip company ilo majalin ligun mall yeno me misiar lengan gar fuel supply contract ipin mobil ilang yar rotil gun chalagin pa wana to hinak karmatan kantijen wan contract ko ngal langan mobil pengen mobil alam lagi na makitchen mejeroin ya ko ni buya ka kay chejigin ngan emisi mo katata kalugun kar katabaro na me kamar agri ka kay pe chen barong kar awode contract ngan mobil agi buru mo je tokelik mobil jadi jelam lakan yang mon malawat ak nebe jung kanana ni misi kem kanana ba kamen te supplier kan majalin im jejala jamarong kamane jejala ene jamanar kamane jejala ene dik monen idar kamane im enoran rebeler rapa rajwa if there's a will there's a way. Okay? Ewa ejab tabara John me yellow John me kami ardan jarbali pin mobil. Ewa gia kami anjir dok gia katabara ini kaya ilali lo terus kaya witness eh. Imahal me ko miyar kuno na kaya kinahal ben improve me ko jarbali ko me kaya tan di company lo major ini milo ibai. Jangan pekerjaan meron tabara ya tanah kanai me yalap. Ijala kene tabara. Akajang aku jarbali pin drone kijin mit kada kajang iminit tabarak ngikajan ni aggressive ini makajan tabarak yang majikan kamolo reservoir matai kamolo percionalen minister pun member rair imale promerar ko pato kira ile mengenarang witness kajara meninan wain warang yagal kenane kinot riyadum ralap kungkani ni mol Rana malo peragil gile eji buktok bilori beb yaw le mam la mai yain raj buliye ewe yarin wuliga ewe chana jito kiye boy chantan kiye bar cebala ka dongan na rega kiye ben podok ka chamala ko an chodinin rainin pada iganan lelak par kamolo dengan awle chalngan lal iban kalayar ke kompo komelang rude jaran empar kamolo dengan alabewan perjin colok per ko jilot lijne colok ya tamuye ajan ligi jamun jarbal akayaman pe jarbal go ke kana lewat ciwananin kelengan yuk alap son ya ne kelegiyo par gagiyo par kajabala do jadi dengan regagiyo pokotok samolok yo emne jaligin energi na idok kate rebini majin kacamolokane malakabar majin eko kaya ngaja rubel runal wenet idok mangakik pece jala kaya wayar tangal kaya way meurin ailen kain meurin rutangal eko ragi Para molem si cuy bar ko bai benonam chargia kem tabardok chamlogan programin ilo ko badogin loral ban lorainin kamululo kan nan ko ramon kamarong jagi connecting project neo amilo lalinam in minister chief kadwa embrano nan ko kamarong jagi chen manajainan MEC yo mer lulur jage wawinin ben marungan jon reality ngan kemut kacujuk ilamuj kubado ki penron loral ban lorainin charam kajito ko amin ki wanich eno jon halijin kajaramman pokon chojum kajaramman wain parchonalen kajaramman kepdinin kap krunan wain romeran aja ceror gion wain empolok piul ngan cibang ailong go cilu em kamarong jagi jen manijain ilo anaj wain provide piul ngan ailong kin kem jalaga ko ani ko jani jen ke barok ko na ke barok wain
kunai ke barok rain raj manage wine kunai ke barok kiap dinin kap kruinan ro merana je charag roge wine ngani jogo emisi karage bo nilang ngani elang plan kap katta baroko ngan magatutuan wine wanich akem jalage all plan karag rajito jani menin kami kajite gipam pokon chojum chuda gilgun plan again kajaram mon all ben plan again paran marungan tabra ke kar ngan karage wan perchonalen wanich kami kajite perchonalen kan kajaram mon wam nai kajaram mon wine kajaram mon emisi kajaram mon kemudim ji gabru de rain rar ko ba to luinin ngan within je caramal lablabini memjam keceraman emisi kage ilo relevan lok rainin ajo minodum je corona ipuk cigir cenienin ngan ngena cemlok lajaragan programin kemar ko ba to pendron kage ilo relevan lok rainin in the mandarin kemichar ilo dan Christ eo junin minodum je imejan minodum je komol wat amen Komol Rabnan di moya kia rorar beoja to ngan kate Rabinin aga ami yenin kia ilo ande mujadi Rabinin chojana kajaraban nage jilu modajan mujadi chi naram ramujadi emor nanin chuan ruo chilu emor count for number emor just count here again letter Jolo ber kau de jodalep dukun mol engar rabin engar mujdi emilo ibae kami ngar je muj rabin aga lero lanta agar rubejon padon wain aga ne jan reservoir ane miji kote padon wain bong caladan bikude ejaku emkin yangin ejalak wain engar rabine kap wain yo lugu mol ngejet kristini wa wainin jejurube ilo man wai ai kia ejalak emet jene jilare o colo ber oh em jer parol to kan o ko man yor wain colo ber ngai ba da jago ke colo lo wain ji ba da jer bege ay man bar karol to be armi jo bele ne rongam jujen karol to be ne jor duan kemi mol Ako, kajangat pojangin kaun na coba emisi maram berani juga malah kau tem mujti rabine ako ngayon pada pacoro cilu ala pa ci ako coro cilu ci maram maram masalah Ako kia kayak menjangan belok, menjangan mujid rabin ne, kaji lagi pen rude jalan ngerang Lawrence Tip Wakefield ngalawan wane malu aja, belok ngan malu aja.
Cecikola Charlie Kanimchi. Mr. MC. One, two, three. Selus. Manjo. Tup. John, bro, silu. Man. Hey. Nice one. Oh. Excuse me.